Ahe mina iza swaka chauke aka YouTube channel swaka chauke TV ni bamandla ni belela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka YouTube channel ya swaka chauke TV hi kombela ku mi nga rivali ku subscriber hi kurisa channel ya swaka chauke TV ndlela le ni nge se rivala ngopfu loko ku ri na mavonelo mo karhi lama mi nga na mona ka channel leyi please share with us so that should there be something that needs to be corrected, we can do so. Should there be any things that you guys need to promote via this channel, communicate, let us know so that we can do that for you. Obviously you need to pay, but then price answers. Okay, so hi n'wina mi swi tivaka ku hume album ya Oscar Makamu this year leyi nga na beef yi beefaku Solly Makamu aka ngoma leya ya nyiko ya bonus track leyi yi vulavulaka hi timhaka ta ku matsolo yako leyi vulavulaka hi timhaka ta ku Oscar Makamu i munhu loyi a pfaleliwaka handle i munhu loyi a jelezeliwaka hi Solly Makamu and all those things. Even then later ya vona Solly Makamu na Oscar Makamu va ri ndhawini yin'we a lifestyle 17 lifestyle a Pitori le ka gig ya Gagash kumbe la ko host Gagash. And then some few people thought kuri, majority of people thought kuri akuna beef between the two, but then I said myself kuri Solly Makamu angetshiki ku beefa Oscar Makamu hi mhaka ku Solly Makamu wa beefa and u beef vanhu vo tala nyana lava anga va beefa hikwavo na sweswi ni vala ku na n'we a ve tshama va pfuka a musicini va ha wile na sweswi. But then that's not the point. The point question i ku xana Solly Makamu wa n'wi zonda Oscar Makamu na andaka loko se kha hi vona ti-video kumbe ne le ka channel ya Solly Makamu loko Solly Makamu a kha vulavula hi ku hlamula ku beefa Oscar Makamu hi ti-video hi ku beefa Oscar Makamu hi ti-video to karhi leti a ti vulavulaka ti va a tin'wani like ku na yin'wana a nga yi uploada yi nga le ka YouTube, ku na yin'wana a nga yi uploada yi nga le ka Facebook ya yena ya Juwan Solly Makamu. It came to my attention kuri Solly Makamu doesn't hate Oscar Makamu. It came to my attention ku Solly Makamu anga n'wi jelezeli Oscar Makamu. Although Oscar Makamu anga twisa ku wa jelezeliwa, but if you can look at ka the way Solly Makamu anga hi xiswona ka karhi lowu nga le ka wona, he's very big, that guy. That's a fact, that's a known fact. Check out asset ta Daman, una yindlu yikulu, una movha, una tigigi to ka ti nga heli every weekend. Check out Diman loko a kha performa, u cheka kuri vaseketeri va endla yini loko Diman a kha performa. So it simply tells kuri this guy is very big and he's one of the biggest Xitsonga artists. So loko di kha di entertainer Oscar Makamu, so at the moment Solly Makamu u le ku marketeni ka album ya yena, obvious. I once said kuri kwala ka channel kuri music wa Xitsonga ku va u nghena ngopfu u va na hype ya le henhla swi ta hi beef. So di beefa Oscar Makamu hi ndlela ya ku promota album ya do, and di beefa Oscar Makamu hi mhaka Oscar Makamu o di beefini sweswi ka album leya sweswi. So di n'wi beefa swi endla ku vanhu va swi tekela nhlokweni because Oscar Makamu wa ku di beefa sweswi ku nga ri ku Solly Makamu u sungula ku beefa Oscar Makamu this year, i khale va kha va beefana. But swi sounda swi ri kahle kumbe swi kha swi hlekisa kumbe swa entertaineka hi mhaka ku Oscar Makamu wa ku heta ku beefa Solly Makamu. And remember, majority of fans ta Oscar Makamu na ti-fans ta Solly Makamu va la ta twa ku Solly Makamu this year u ta beefa kwini loko a kha beefa Oscar Makamu. So Solly Makamu bya n'wi rhandza Oscar Makamu hi mhaka ku byi n'wi nyika attention, and ku ri ku loko ku ri un'wana Solly Makamu a di nga ta nyika Oscar Makamu attention because it's a known fact ku ri Solly Makamu di cool ka Oscar Makamu when it comes to leswi a nga swi fikelela through music. Fan base ya Solly Makamu le henhla. Solly Makamu has got a big house that we can say. Solly Makamu u na timovha ta yi 2 if not 3.
Soul Makam u tshama ri na tigigi every weekend, and u nga ri gigi ya 1 u kuma ku ti weekend to karhi na u na tigigi ta 3. So those are the things which we can say that it's a sign or it displays that Soul Makam is bigger than Oscar Makam. However, that doesn't mean that Oscar Makam angana talent. Talent na yon Oscar Makam, but one da swo tala ku va a swi pusha until a za kota ku fikelela ka level liya Soul Makam angele ka yona. So but Soul Makam wa n'wi rhandza Oscar Makam because wa kota ku n'wi entertain, loko ku ri n'wana nga ta n'wi entertain. And on the other side, entertainers Oscar Makam ko ata kota ku hype album ya yena. Swi nga vuli ku album ya yena a nga ta hypeka loko a nga beef Oscar Makam. A yi ta hypeka because wa rhandziwa already una fan base ya kahle da man. But loko a beef Oscar Makam so swi endla ku album ya yena yi va henhla ngopfu, kumbe vito ra yena ri va henhla ngopfu. Even then loko ku fika nkarhi wa album ku va album yi huma, so va yi promote hi ndlela leyo because people are talking about him. Malama hi mavonelo ma mina a mavonelo ma n'wina, a ni tivi ku mi vona njhani hi ndlela yo fanela. Swiritano loko mi nga rivali ku subscribe aka YouTube channel ya Swaka Joko TV hi ndlela yo fanela. Danko.